Office u Superintendent of Police West Jaintia Hills District kalapelong da ka ialehkai parlok ne friendly match ban pen priang ya ka kubor halor ka jingma udrok bat ka jingkyrni be an ya u. Ya ka ialehkai lapelong hapadeng ka West Jaintia Police bat ki referee jong ka West Jaintia District Sports Association hamadan kiang nang ba stadium ha kasngi palay. Ya ka kenhun West Jaintia Police layalam da u additional SP Dr. VD Sanga Hiwat Rembai bat ya ka kenhun referee WJDSA layalam da u kermi pasi. Ha ka jingkyrni ka West Jaintia Police kalapen liam ya ki referee ka WJDSA da laila argul. Ya ki kul jong ka West Jaintia Police lathap da u sen tremi rong i ha ka minute ka basan pusau Henrifu pra bat u Dr. VD Sanga Hiwat Rembai ulathap ha ka minute ka bah nyo pusau. Katba ya ki arteli ki kul jong ki referee WJDSA lathap da u Shining Star Rembai ha ka minute ka ba laipau bat nyo pupra. Hakani kasngi la danlang ru u officer in charge Jowai Police Station US Mannar bat kiwei. Ini kam cibentai yang kini ke observation yang ya kini ke International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Dega office yang u SPSA depan man ya kini ke football apadi ke police wa kini ke referee yang ke GDSA. Ini hapo stadium depan manika ya open kenmo lene open and ya message kini ki perlok perjor ki wa mat lene ko da chem jingdih hagawi to wa new drugs wa da tip i uto wa man uni u jingdih wa pen buiad u pen si ya ka chnong ka thau ya ki imlang salang ya ka ri wat ke perthai ura gawi te kam ka message ko wa da da ka sarkar Meghalaya ko kwa ki uto wa ka Meghalaya it should be free from drugs lene kete ka ongi ka Meghalaya ko light no drugs te kam cibentau ye lei yo open siao to ai ki nong chong chnong yang kam tam yang gari juai gari jaintia ora kawi ko siao to yo new drugs so man scared u jingdih open si ya ka imlang salang kam te I to ye join ktilang I kna wo ye penduk scared yo new drugs ne gani ka chnong ka thau ko yong I te kam te open yo che perthai wo to lengba gani ka ialehkai lene ka jing gani ka sport lene gani ka football open man lene open mlen le I wo u mleri he ki ialehkai football kanang wo ulai ine kini ki jingdih hos kiat mi wo len wo to lengba kani ki peer pressure udah bon ki perlok udah ngat how new drugs hinrei kerpat jori ki lengba kani ke media lengba ka ni ke social media ko wo pa kani message wo to wa lengba ki sports and game leni lengba ka jing ki football mo haga habit ke haga hobby ke jong mo ngadiu ke sports diu ke football hinrei different kind of sports te siapa uplut ki por ki sports kenang wo like ine kani ke jingdih drugs te kani ke message ko chaga rejaintia chaga state hi ora ko wi oto lengba kani ke sports lengba kani ke football ye penuman ya kini ki perlok ki udah ngat anu drugs lene ki udah ngat le siapa plut ke por ya ke sports kam kani ke example ko de set apati ke police department wa ki referee yang ke GDSA ko penyo cha perthai oto kani ke sports ko irap I wo light sket na kita ke jingsi yang kani ke perthai.